Sve što sam plaćao mnogo danas ništa ne vredi, sve radosti na dan. Za memoare ničega. Za slike sa ljudima praznih pogleda bez duše. Za nalaze lekara u kojima ima terapija, nema dijagnoze. I za moj sad, koji je za sve pare vrteo kazaljke i preskakao mi dane. U velikoj sali Centra za kulturu u subotu je održano nezaboravno veče poezije i muzike Borisa Režaka i Marka Miloševića. Publika je uživala u emotivnom spoju stihova i pesme, dok su poznati umetnici svojim nastupom stvorili posebnu, gotovo porodičnu atmosferu. Autor 5 zbirki poezije Marko Milošević, čiji su radovi poznati pod naslovima Kroz život dušom, Pobjeda sebe, Zahvalna, Kaput i Prava ljubav, kaže da je glavni krivac za saradnju koja traje nešto duže od 2 godine sudbina. Sudbina promiješa, podijeli nam karte, ali mi nekako igramo po tim kartama. Tako se i ovo desilo. Mislim, sada ne pričamo kako se to onako zaista dešavalo, ali to je tako. Moralo je da bude, definitivno, nemam dilemu. Naglasili su da imaju veliki broj nastupa, a potvrda zajedničkog delovanja ovog umetničkog dvojica jeste i veliki broj posetilaca na nastupima koji su do sada održani širom Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Kantautor Boris Režak dodao je da je svaki nastup drugačiji i da na svakom nastupu ostave komad svoje duše. Svake večeri učimo nešto da ljudi budu ispunjeni nekim lijepim stihovima, porukama, u kojima se možda, kada u svojim kućama se malo i zamisle, i mi pružamo neku lijepu energiju, trudimo se, mogu da kažem da je iscrpljujuće, ali nam se s druge strane i vraća. Taj nekako, pod navodnim znacima, naš uspjeh je došao zato što mi to radimo kao da nam je posljednji put, svaki put kad radimo. Tako će biti i večeras. Milošević istakao značaj emocije i energije koju razmenjuju sa publikom. Nikad nikoga i ni za šta ne trebamo da mrzimo, da osuđujemo, da krivimo. Jednostavno treba da živimo ljubav, treba da budemo u ljubavi sa samim sobom, a onda automatski smo u ljubavi s drugim. I to je sve ono što mi radimo i svaki stih koji se otpeva ili se izgovori ide u tom pravcu. I često ja kažem da mnogi od nas ljudi su nezadovoljni jer misle da život se podrazumeva da je lep. Ne, život ne mora da bude lep, ima puno lepih, puno ružnih stvari, ali te ružne stvari nas uče da se više radujemo ovim lepim. I to je jednostavno, to je recept u stvari da ovaj život proživimo kako nam pripada. Posebnu vrednost događaja dala je humanitarna nota. Pesnik Marko Milošević sav prihod od prodaje svojih potpisanih zbirki poezije poklonio je fondaciji Zamisli život, a namenjen je deci ometenoj u razvoju u Dimitrovgradu. Svojim gestom umetnici su pokazali da poezija i muzika mogu biti ne samo izvor lepote, već i podrške onima kojima je najpotrebnija. Dimitrovgradska publika i ovaj kulturni događaj ispratila dugotrajnim aplauzom, a mnogi su naglasili da će se veče poezije i muzike pamtiti kao spoj umetnosti, emocije i dobrote. Nije lako biti godinama sam, nemir sam pod kožu primio, sad zauvijek u njoj sam ovisan, a nikad je i nisam imao. I nije čudo biti ostavljen, kad samo jedna voli zavolje, do smrti biti bonusan i njen. U isto vrijeme to prokleto boli i mrzim se što još ne volim. Kod toliko godine ništa se nije promijenilo, još uvijek trebaš mi. I još nema ničega što bi tebe zamjerilo.